boqasizmi, xohlagan ishni qilavering. Туғандар, есіңіздерде болса, ұшы үйді сатыққа қойған болдық, білесіздер, көпчілігіңіздер. Мен үйімдің жанында. Ассаламу алейкум, урматтуу мен мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы туғандар. Тверская область, город Бежецк. Бүгүнкү күндө аларман акаларыбыз келип алып отурган учуру, жүрүңүздөр анда эмесе барып, чогуу таанышалы. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum. Катуураак сүйлөй бересиз акам. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz mana keldik. Tverskoy областьga ham Bejinskiy rayonga. Bizlar YouTube kanalidan ko'rib sizni mana. Рахмат акам. Үйүңүз кут болсун биринчиден, а? Sog' bo'ling. Үйүңүз жакшы үйлөрдөн болсун, ушул жерлерде тойлор болсун, акам. Rahmat, sog' bo'ling. Өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө бир сыйра тааныштыра кетесизби? Mana Tverskoy областьga keldik. Nursulton akamizni uylarni ko'rsatdi, vibrlarni ko'rsatdi. Men mana Nursulton aka bilan hamsiya bo'ldik, mana qo'shni, как сосед по-русски. Сосед, Сосед bo'ldik mana. Shu uyni oldik, nasib bo'lsa shu yaxshi kunlarga ishlatib, to'ylar qilib, bir yaxshi qo'shnichilik qilaylik demoqchimiz. Mana akam nasib qilsin. Жақсы күндерге буйырсын, а? Бул жак акабыз экен, а? Nursulton aka, assalomu alaykum. Mana keldik. Uyda oldik, mana sizga ham katta rahmat, yordam qildingiz. Aha. Nima deymiz? Nasib qilgan болсын акам. Өзбекстанның кайсыл жагынан элеңиздер? O'zbekiston Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Qashqadaryo rayoni, а? Qashqadaryo. Ва алейкум ассалам. Үйүңүз насип кылсын эжам. Rahmat, alhamdulillah. Rahmat. Dокумент Sizga kattakon rahmat. Avvalambor, mana biz xo'jayinim bilan kelishgan holda shu Moskva rayonidan qayerdandir uy olmoqchi bo'lib maslahat berardik necha yildan beri. Mana bugun Xudoga shukr, alhamdulillah shu kun yetti kunimiz. Mana oldik. Sizga kattakon rahmat. документтердин бүт бардыгын бүтүрүп бердик, эжам. Насип кылсын. Rahmat. Rahmat kattakon. Mana акам өзүбүзгө кошуна болду. Мен үйүм болсо тетиги жакта. Акам буйырса кандай максаттар эми? Максаттар, пландар. Endi maqsadlar shu kelajakcha shu mol qilish, Aha. yashash. Aha. Endi hali yana ko'p rejalarni o'ylab ko'ramiz hali. Planlar ko'p oldida buyursa. Planlar ko'p oldinda. Hali yoshmiz-ku. Xudo xolasa akam. Aka uka болуп, сосед болуп жүрө беребиз, акам, а? Qo'shnichilik, mingchilik endi to'y qilamiz, uy qilamiz endi. Анан көпчүлүктөрү чалып атат, жазып атат да комментарияга айрыкча. Sizni telefoningiz hozir tinmayapti. Bizlar bilan gaplashishga vaqtingiz bo'lmayapti. Aha. Nursulton akaning 3 ta telefoni bor. 3 ta telefoni ham hech tinmayapti. Unisi telefon qiladi, bunisi telefon qiladi. Hozir ertalab sahar kelsak, o'zi 4-5 ta odam kutib o'tiribdi. Ochiratga turib. Oxiri shu bizlarning ishimizni bajarib, mana dokumentlarimizni oldik, sirazi через инфс notarius orqali olib dokumentlar, hujjatlar. Бүт бардыгын бүтүрүп бердик, акам. Өзүңүз кайсыл жактын гражданы болосуз? Men O'zbekiston garaji. Өзбекстан. Демек, Өзбекстан жараныга үй алса болот экен, акам. O'zbekiston pasportiga kelib bemalol uy olish mumkin. Pasport immigratsiyonga so'raydi, registratsiya so'rasa so'raydi, men sirazi оформлять qilib berdim. Перевод паспорт, акам. Перевод pasport so'raydi. Sirazi оформлять qilib beryapti mana. Aha. Насип кылсын, акам. Үйүңүз секрет болсо канчага түштү, акам? Uyimiz 620 ming rublga oldik. 620 ming. Документ бүт бардыгы. Hamma dokument ichida kadastr va dastur hammasi. Бүт бардыгы. Mana joy keng dala bo'yotibdi mana. Endi nima qilsangiz, xohlasangiz, uyda orqa tomoni 100 gektar sizniki. Olavering, xohlagancha. Mol boqasizmi, qo'y boqasizmi, endi tuya boqasizmi, xohlagan ishni qilavering endi. Mana akam. Tag'ı bir jol uyingiz qut bo'lsin, akam. Rahmat. Yana bir bor akalar mana oilalar katta ekan. Kelingizlar, ko'ringizlar. Mana qo'ylar boqishga joylar ko'p, molga qarang mana. Dalalarimiz katta. Yerlar egasi. Akam. Aka mana yerlar ko'p aka, egasi yerlar mana mol qo'ylar bemalol yurib buni baylash ham shart emas ekanda mana. Mana O't mol. көпчүлүгүңүздөр чалып атпайсыздар, жазып атасыздар да комментарияга айрыкча. Бүтүн жерде эмне бар? Келгиле өзүбүздүн Кыргызстанда, Өзбекстанда келип жашагыла деген жазуулар, комментарияларды көп калтырышып атат да. Видеогочу. Бизде мисалы Өзбекстанда же Кыргызстанда ушундай шартты түзүп бергенде биз ошол жерде жүрмөкпүз да. Кандай дедиңиз, акам? Ne berge endi
yerlar ko'p, Ha. mo'lchilik. Hech qanday narsadan problem yo'q. Mana yerlarga odamlar mol boqyapti. Ana. Мына туғандар, көпчілігіңіздер комментарияға жазып отпайсыздар ғой. Бөтен жерде, орыстың жерде не керегі бар деп. Болғаны 500 мың, 600 мыңға үйді алып атасыздар. Анан бұл жақта ешкім түбөлік қалып кетпейді туғандар. Түбөлік ешкім қалбайды. Кетебіз мекенге. Болғаны бұл жақта шундай малға, көрдіңіздер, мал қармаған өте жақсы шарттары бар. Чөптерін көрдіңіздер, мондай болған рулондар. Ушу рулондар бекер, өзіңіз техникаңыз болса орып, жинап, алып барып тамға басып қойыстан қышы менен бере бересіз. Мына ушундай вариант. Тағы бір жолы қайталап кетейін туғандар. Ешкім бұл жақта түбөлік қалбайды. Жашап, ушул жерде иштеп, мал қылып, ой қылып, сүтін сатып, жана башқа етін сатып, тірекчілік. Мына ушундай вариант екен туғандар. Көрдіңіздер, акабыздың алған үйі ушундай. Көрдіңіздер. Үйі дағы бір жолы нәсіп қылған болсын. Жақсы күндерде көріше берелі. Кейінгі видеоларда көрішкенше аман тұрыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.